I pozdrav ljudi, dobrodošli u Bosnian Games, a kad nas igramo drugu epizodu igrice Prince of Persia. Kao što vidite, popravio sam, sad se čuje i zvuk igrice, u prvom se nije čuo na nekoliko gameplayova, to je 2-3, što je puno. Aj, odbio mi se. Aj, sad ga moram ubiti. Sad ću ga headshot. Odmah. Odi. Kam. Uj, što svijem. Kaboom. Headshot. Idemo gore. What the fuck, šupak nas je već vidio. Ode. Što si me pogodio? Sad te moram ubiti. U kurban ću ga, znači, za kurban ću ga podijeliti sljedeći godine. Bum, pravac u nož. Odi sa. Da vidim je oštar nož. Izgleda da je, oj, što se odbi. Idemo gore. Ako budete željeli da snimim samo na početku igrice s onim brodom, zvuk, sve što priča, ostavite komentar u ovom, u prvom videu od ove igrice, naravno. Kako se moćno zatvori. Kao bum viče. Ode. Dobro, uspio sam. Evo ljudne. Aj. Headshot. Dobro je. Idemo dalje. Tu sada hoćemo kako ćemo. Evo ovako hoću moći u skoku da ga ošnim. Izbio se iz poteza. I headshot. Svaki kill je headshot. Znači prvi smo na ranku. U top 15 naravno. U top 15. Boom. Joj, kako bi on ovdje nekom stavio ugaće C4 kad moderno, gotovo je. Evo pedera. Boom.
Ovo je sa, ne znam, multikill. Boots. Dobro. Odeše vozne. Iz Njemačke lik kupovu. Kabum, 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 bum. Jaj, uspio sam. Jaj, jaj. Kako sam ga kilo, znači bože. Idemo dalje. Ima koga? Ima tu vater. Dobroj. Jo, ima i jedan s mačem. Dobro, polako, samo nemoj da upanem. Dobroj. Znači, bože. Lik je Čabenski. Sad ću probati skočiti. Ja nisam odmah uspio skočiti na vrat. Ali sam uspio nešto malo barem izvesti. Barem nešto malo moćnije. Idemo dalje. Ode. Imamo šta da umije. Kabum, kabum, bum. Ode. Dobro je. Dobro je. I kabum. Oj, ufat me lik. Ode, pusti, bum, jaj. Otre se me ko šljivic. Dobroj. Adam ženi. Vrati tu ženu. Obudoli. Jesu ljudi kuhali, znači bože. Sad, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video i vidimo se vrlo uskoro. Ćao!